speaker politics lo makhop mai achungril hanlu chilphei chuanin alo danglam thei khop maya iveilama thu ho hianin iveilama mi te hianin thilan han soidan te tin helama tanga kan han soidan te kan clear hian mani nupuite om dan tu uluk bang silawa mi nupuite om dan tur uluk hi kanak newin gria mani lokan uluk vak lo te han uluk ta em maya man kuma kunga chung akum som te an lo du tui vak lo kha an du tui ta viau mai ni te po hian alanga kan clear hand holding policy kan kalpui dan tur te poi velama mi te hianin min duan pui ti deu mai nin ka hria SDRP kan hanti te po hi ke ni ai mai nan du tuin ka hria kan opposition leader thongkam takin constructive opposition pon ni donin ka hria an chunga po lom thu kan sei masaduani ole zoram mi pui au o in ngai thale mi amango kapu tun se son hi neutral taka ka en pon nga tinge opposition party ho hian ruling party hi khalngil tumain choro ya ti boyan dum char le ka ti he ti ringo thi chuan ruling po hi ankal sualang ti a hlom zo ka lom le simona pa tun tum budget se son chu opposition MLA abikin MNA fo hian assembly house si obbe dominate antum ran ni hian ka hria hun bi thlia an ngai poi mo lo deuh veka zo na chong zo tamati ang phei kha chuan fel faya chanai chuan ruling MLA te chai boy antum ni zok main ka hria thing takani mizoram ta na an tho chiat ema wanga zakde ka an thut ngoi reng kalorin nen za na chang lan kheder lowa engang mi hring ni an ni ti mai ole ruling party kho sa jairo ramta na thok an ni na lang fi a amoi tluane by BLZ pu editor tun tum se son ka en hian sarkar ma sa te khat engchia nge an lo tho le ka ti za na chang te hi an hrelo em ni ka ti thin thianga khonge kan puak vele tiango puro ba dro moya hian khitlang dam theilo ane yami o a thu soi hi ngai thla ka hreom a khu reng maya min ti ha riau mai tin veilama thu te an fa kom ka ti ve na mai chu an sarkar la ya an ti du lo ti turin ZPM sarkar an nor na khom maya sarkar thar hian MNF ki nok thian fai turingot po in kum khat chu an mamo hrima ole tamdeu zia ka du na in midang tan kan kian ve phot teang pu editor he tiang channel siam na changi sia hi ka fak mol che ni e din dinipa CT assembly house a demand soidona member anding thwai lo thin kha a chin chi lo anhuwa anhun pek chung bo pel luiwaka an soile chiam si hi amoi lo tin sumin dai lo soya jingviao za tha kopin kan mizoram hi alova pacheve o sarkar ma sa wanga ni bere by zopa BJP du tu te hi chu ui hum le kan ni mizorama chuan chuti la ya Christian te fui portuma party dang te soi BJP tuma Christian te buma Congress a hruailu tum ngar tu te hi Congress party an ni Congress so hian Christian te hi political bola min hmang fo su se moi zola pu karen omlo fo te hi awa buai thak ta kem sarkar ma sa to ten transformer hlui te hi an lo thar le mi mai thina ni oma electric bungrua te hi a hlui to lutuka spark om thul a trip thul engkim mai hi a hlui vel vekani hi sarkar thara chuan adang lam to tura nga ila beise na ne lo thli rango zodina aizol not ZPM sarkar nuwa thil dang lam then khat chumo pu editor office a thok te hi biak an nuam ta hi ani adot lia chuan mipui kan hlima
ko hran po kan hlima kan zalen tariawani hi sarkar na thokle pensionarin hlo kan lamha ta hian min tilhim hle ani ex-employee Mizoram pu editor keini mi molzok tena kanril ruwa thil om kan puan chwa ve theina channel isiama wangin kaloma chibai kabu ka che hlo tlem te neya visit la ngau ni ai chuan I channel kal tlanga au chwa hi ka du jok dai mai kan au chuak viange enga tinge two wheeler khaltu te hian an ma tlan te hi lepel kher an tum motor jam kara ni se chep takin an lo in rola an kalna tur hi athui bi kem ni ti hi ka zona ni e then khat chuan an ma tlan te an tlan pel zo chawa apia loka an ding le loya a om zia ka hre thiam lo tun ma chuan kan mizo pa te chuan kongeng kima thal tui kang nga an ti thin poimo big emergency ani lo chuan an ma mi te hi anin kalpel mai mai ngai lo anin kalpel don po in ngoi te u ke hi kaman mo dewa ka kalsan mayang cheu ti in hoi hom takin anin khriat tir thin tuna kanom dan hi chu ui rual sarang ei tur in chu hi kanang berin ka hria bazar lama chome zuar tu tele thomna zuar tu te po hi chutiang tho chu an ni aza tha kati pu editor heng mi te hian mizo tom ngai na an nei to lo kan ti mai don em ni thil eng po ti la kan mizo nun zemo hi I chom ram zelangu ti in mi puite ka som chewani e thadua ni som pani thathum sang ni som ni pali budget se son laya MNF party melete robad romoyale lalrin tlonga sai lo ten Dr. Van Lal thana loading ve zo an soi sel na kha he kan thu soi lai hian achang tu minister po ni lo loading ve hi ti dan turani lo he house dan po ani lo an ti mo kha dampa savom ti hing phua ni chan kha engwange kadina piang hian he dampa savom la hi alo chuak ve zia ti kha ani lom ni hei po hian ma ni mong aron hlim le chiang hle mai bai lal tuaya zoram mi pui ao o tuang takin kal zel ro se son an zo ta chu kho a har rui tamai mana tu te motling tram khat in chi baina na mangral phot adol le tram chu an ma mi te ki nok then fa na na mang le te khan tu na ruling thar niza po la sarkar man ri lo te laka hian an ba phut sang si ve o ti in kalongai to vel mai maya an thad riau ne ro chu ka mu chiang speaker dinglam si thi an nunin ang ilo mai me ni speaker velam sit an lo ve chia hian Mizoram le ami puite hi min mangai thar ta thut maya hei tak hi an that ve na chuani chang per urmin ngai hi le thok thok ngai thin le fo lo chuan a le lama hel lain a le lam a ud vek to thina a khoi lai ma eita kina chuak thin lo chu tiang chia chu pathianin Israel te te kinani kha tuna opposition ho po hi changle lo nen ani nan du mel tlat ruling an ni chuan an party chau an mangaya opposition an ni hian mi pui an mangai kim mel jok bok mizo mi pui te hian mana khan tel hong mun kan siam peilowa chakai farm siam nan le mau chi mana te khan sumaral tamte reng nen mau chi na tur lovat po anom ngai lowa tu na lem so thing chi nan lovat an wa tam si ta vele mi puirin kai le kai lo chu anom nge ani mel tlat man dewa zu he te kha chu an mong tamate tial tiala an bianga por lian tul tul thin khania tu la ya zuin mi te chu an mong po ade man to lo an bianga por ma in an thi mai zel zu tha an mamo pe kan ngai nu pakhat mangangin kabula kafa pa hian zungol kha veile se kawati e matia a chan chu zu du to lovin drugs zok a khoi to wangani adu thu sam hi niam hle ma se achang phak to tlat si lo ho u kan tu le fa te nun alo se zok nan le sarkar sum alo tam zok theinan zu tha mi hring te in tla ka thiang hlim zuarangu a khwa khirna dan thatak nuaya
tourism te hip thei khop zu fang zu pui rak zu adang te po thiang hlim to kin izuarangu arza sanga newsia ha sesona zota tun sesona chuan kan minister tele ruling MLA te thadzia kan mu barili ka ngai san zol phal he mai rangkachak zungbun lama boipui lo tialang akut zungtang te khan ther hlowa boipui lo zia tilang puhola boipui to ka angai niang ani chuan pasala in kan ramangai to zok tialang reng mai ama ang boka rammangai tu diktak pasala nei se ka tingot mai Mr. Mipui ZPM sarkara budget se son chu alo top ta a khom pui tia kang dewania alung len thak viau ka soi to thinangin se son la hi mipuin kan thlir theya wangin in thlan le hunata na campaign na thaber hun rang ka chakani tu na hian in thlang le don chi ila opposition le ruling hian an bial an hlawang nge an punti rang thlir na ai nang hau lowang he ti chung hian ke chuan party nil anom karing hengte wangin sarkar na thok hlohlak theilo aum talo healthcare sum tam tak rul anita sarkar office na thokte anin thla da talo hle sarkar masa a thlai ching tu ngai ven hlo ngai lo te khan ngai ven an hlota minister te mela chapo tongu chuak mu turawang ka du tok riange RK sanga in han soi nikne kanga kum khat lek po aral huna chuan heti kophian ani mo ZPM sarkar hian na an lo thona satle ei ruk na om lo le law and order von thatani na sarkar chu adang lam hle alo ni hi lalpa mal somrim annama ni hi in lati dona lom si chong than zama ole angai nom thin hle mai tun tumatan chuan khati zong kha ni le phot sela khonga in like le subscribe kha i thei ngil lo ram angu